Namhlanje isihloko sethu bafethu sithi itshe emanzini. Salaleni emakhaya nifike nomlayezo ohlelweni vuka ungalalala. Sanibonani bafethu kuzo zonke indawo lapho kufinyelela khona lo hlelo lethu. Siyanibikelela ke bafethu, sibingelela yonke indawo iSouth Africa yonke, sibingelela nje ngokukhulu ukuzethemba. Sisohlelweni lapho sisho khona sithi vuka ungalalalali. Namhlanje isihloko sethu bafethu sithi itshe emanzini. Ngale ndaba lena ke bafethu siqonde ukuthini ke masithi itshe emanzini, siqonde ukuthi ke lapha ke siyazi bafethu ukuthi masikhuluma ngetshe sikhuluma ngalokho kuthiwa yi-stone. I-stone le kukhona esihlala emhlabathini owomile, kukhona esihlala emanzini. Lesi sihlala emhlabathini owomile hayi ukuthi sithandile ukuthi sihlale emhlabathini owomile, ingoba lelitshe alina choice, vele yingakho lihleli emhlabathini owomile. Kodwa nalo-ke izimvula ziyalithola libe manzi ngelinye ilanga njengalo leli semanzini. Bese kuthi-ke leli semanzini kuyenzeka lihlale 1000 years lilapha ya emanzini. Lokho kusho ukuthini na? Kusho ukuthi nalo ngoba lilapha emanzini alina choice, leliyatshe leliya lihleli lapha ya lidlulwa ngamanzi every day. Kusho ukuthi amanzi ngoba transparent ukhona ukubona ngaphakathi, uyakhona ukubona ukuthi kunetshe lapha phakathi. Mayengcolile awukhona ukubona ukuthi kunetshe lapha phakathi emanzini. Kodwa ke into ebalekile kakhulu la esifuna ukukhuluma ngayo yile litshe leli elisemanzini. Lalela ngemntaka baba, asifune ukuthi usale la, hamba nami njengamanje. Mali semanzini bafethu itshe 1 liyashelelela. Number 2, lingcolile mali semanzini. Ngifisa ukuthi uyibambe leyo bafowethu, bese sithi ke ubusuthi umbuzo, why lelitshe lingcolile? Impendulo ke ilapha bafowethu ukuthi njengoba lisemanzini lingcolile, sithe alina choice, lihleli lapha emanzini ngoba mhlawumbe lafakwa ngabafana ngaleso sikhathi, mhlawumbe lagenqika samkwe entabeni langena emanzini. Inkinga ukuthi njengoba lihleli lapha emanzini kwenzakalani, kungani lingcolile lisemanzini? Ngoba elingaphandle ngiyakhona uqhwakela kulo lingangcolisi ngoba yini, linethwa izimvula, kwenzeka yonke lento le. Kodwa mase selomile ngiyahlala kulo lingangcolisi. Kodwa lisemanzini noma ungalikhipha ulibeke lapha uyalibona ukuthi noma belikade lisemanzini lingcolile. Umbuzo uthi why lingcolile lisemanzini? Impendulo yalapha ke ithi itshe ngoba lisemanzini nje lingcolile futhi emanzini alizenzi futhi alina choice. Kodwa ngoba lingcolile alihlali emanzini ngoba ligeza, kodwa lihlala emanzini ngoba lingena choice. Hayi ngoba ligeza, ayikho enye indawo futhi ayikho into engalikhipha ilibeke ngaphandle. Msukwana lathola into yolikhipha ngaphandle liyoqala ukuthi linethwe izimvula ezinamandla nalo lize libe clean. Kodwa mali lapha emanzini lihleli lingcolile, umuthi uyalithinta lize liyashelelela ukungcola, kodwa lisemanzini. Inkinga yalo alina option, lihleli. Bese sibuya ke manje, ithini lenkulumo, ibheke kuphi lenkulumo le esikhuluma ngayo? Inkulumo ke lena bafethu hayi ukuthi inkulumo esizothi mhlawumbe siyibhekisa esilwaneni, siyibhekisa kuphi otshaneni. Lutho angeke siyibhekise ehlahleni, siyibhekisa kumuntu, ukuthi kunomuntu njengamanje. Angazi komunye umuntu uzothi ngiyagadla njengamanje. Kunomuntu njengamanje ohleli uhleli mhlawumbe usemsebenzini, ake sibekise kanjalo. Umuntu uhleli usemsebenzini, kunemithetho aphila phakathi kwayo esemsebenzini. Kodwa manje nansi inkinga ukuthi noma esemsebenzini kunemithetho ehleli kuye, kodwa nje yena uzothola ukuthi ungcolile, angcole ahambe naye kolokungcola kwakhe phakathi kwale mithetho. Kusho ukuthi ngamanye amazwi imithetho ayimenzi lutho, njengoba netshe lapha emanzini amanzi engalenzi lutho. Kunemanager ozoyithola ilida abantu abaningi ngendlela emangalisayo, kodwa uzothola ukuthi ekwenzeni kwakhe kunokungcola, kodwa lo muntu imithetho yonke
uyiphethe uhamba nayo kodwa yena akashintshi le mithetho ayimshintshi ayimenzi lutho ufana netshe elisemanzini ungcolile uhamba nakho lokho kungcola lokho uyozwa ngani uyozwa ngomsindo kuphela phakathi kwabasebenzi ubone ukuthi kunenkinga la ekhona kodwa yena ngeke avume ukuthi kunenkinga uzosebenzisa ipower yakhe ukuthi ashaya abantu abakhiphe ngenxa ukuthi akekho ozomphikisa ukungcola kwakhe uhamba nakho yitshe lisemanzini alishintshwa lutho akana choice uzothola nalomsebenzi hayi ukuthi uyathanda ukwenza wangena ngoba efuna ukuyeswini injalo indaba la isuke ikhona khona kune supervisor uthola ukuthi hey uxakile umuntu uxakile ngayo yonke indlela akakhona ukuphila nabasebenzi lapho esebenzela khona yini indaba yitshe lisemanzini uphila phansi kwemithetho azafundisa abanye abantu ukuthi kumele benze kanjani emsebenzini yabo asebenzela kuyo kodwa futhi uthola ukuthi yena akumshintshi lokho yena ukuthi abe yisupervisor right phakathi kwabasebenzi lokho kwenzani ku create lento eyokuthi ufana netshe lisemanzini uphila phakathi komthetho umthetho uphuma ngapha nangapha kwakhe kodwa lokho akumshintshi yena uyafisa ukuthi abanye abantu bakwenze kodwa yena akumshintshi indawo unjalo nje angeke azashintshe futhi kuyophela abasebenzi kuphele wonke umuntu bebambisene nabangapheki kwakhe ngokuxoshwa yini indaba ufana netshe lisemanzini akumshintshi lokho unjalo nje ungcole ehamba phakathi komthetho awumshintshi awumenzi lutho ungathi ngiyagadla kunomuntu osenkonzweni today uyasonta wenza ngayo yonke indlela kodwa mawuthi uyambheka akashintshi indawo akashintshi ngalutho yini indaba umthetho wasenkonzweni inkonzo uphakathi kuyo kodwa kumshintshi lokho yena ukuthi ngoba usenkonzweni ulokho engiloya umuntu ongakase azashintsha lalela mntakababa makuthiwa usemanzini kumele kubonakala ukuthi usemanzini siyavuma itshe liyabonakala ukuthi lisemanzini kodwa manje inkinga yethu esinayo ukuthi lingcola kanjani lisemanzini impendulo iphumile yathi alina choice nje walisemanzini alikho emanzini ngoba lifuna ukugeza itshe kodwa lisemanzini ngoba lingena choice lihleli ngoba lingena choice malisemanzini ngicela ukuthi kwini nonke la nikhona masana ukuhlala eindaweni enihleli kuzo ngoba ningena choice siyabuyela manje kulezi yasihloko lesi engeke kakhuluma ngaso before ukuthi ungabothanda inkampani uthanda ithuba ngoba iyo lento lenibulala kakhulu ninonke la nikhona ukuthi nizoze nifane netshe lisemanzini ngenxa ukuthi nina nithanda amakhampani ungene kule kampani okuyo ngoba ubukwenza kwayo ukwenza kayi izinto ne-operation yayo nokugqokisa kwayo ugqokise ukuthi ugqokisa kanjani it doesn't matter yonke leyo nto leyo kodwa kubalekile impilo yakho ukuthi wena ufuna ini mangabe uhleli kuleyo nkampani leyo usenza ukungcola njengamanje ngiyakutshela mntakababa ngiyakucela mina shintsha umuntu nomuntu makashintshe lapha ekhona mawuphansi komthetho shintsha mawuphansi kwenkonzo shintsha mawuphansi kwesimo sasekhaya nemithetho yasekhaya shintsha sesiyivala nje abanye futhi uthola ukuthi nasemakhaya la besuka khona hayi ukuthi abakhuliswanga ngomthetho bakhulisiwe ngomthetho ukuthi umthetho ekhaya uthi uhamba la ufike la kodwa uzothola ini egcineni kwakho konke lokho uthola ukuthi umuntu mayephuma ehamba yangaphandle ufika shintsha la ngaphandle bese kumangale ukuthi ngoba ekhaya kubo kuso abanye bazibayibuza ukuthi ngathi ekhaya kubo befunde kangaka kungani yena kanti yini na uphilile ekhaya kubo umthetho bewukhona kodwa umthetho awumshintshanga yena yileyo nkulumo leyo engingayo namhlanje itshe emanzini nesale kahle vuka ungalalala vuka ungalalala